खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरी बसी मुतराम नौकचरी अहनबद मरुइबा पाव नुमिनिनी की खोंगचत्ता ngarang Imphal da lakiba President Pranab Mukherjee ngasi hankhre पाव संदोंग पिजरी नुमिनिनी की खोंगचत्ता ngarang Imphal da lakiba President Pranab Mukherjee ngasi hankhre ngasi mahangna Imphal thadoklamdaida Imphal Airport ta Chief Minister Okram Ibobi Deputy Chief Minister Gaikhangam DGP Joy Kumar amadi Police amadi Civil gi makok thongba official kayana mahakpu harau tayamna thindoknaba Imphal Airport ta ngaiduna leinakhi Manipur की गवर्नर गुरवचन जगत कलोइना ना इम्फाल एयरपोर्ट ता प्रेसिडेंट ना थुंगलरबा मतुंगदा महापो गार्ड ऑफ ऑनर पीननबा मणिपुर पुलिस के मसिंग यामलबा कंटिजेंट सिंग एयरपोर्ट मनुंगदा थौरांग तौदुना लेनखि ngarangsu nong namaram oidna guard of honor piba yakhidabagum ngasisu amukhana president da guard of honor pinana ba sem sakhiba pumnamak nong namaram oidna aremboiki president na gari dagi kumtharba matungda airport ta ngaiduna leirakhiba chief minister yauna mari leinaba sing unaram laba matungda ngarang mahakna lakhiba akhanaba Indian Air Force ke flight K5014 da tongduna ayuki pung mapalga minute kuntha taruk taba matamda Imphal thadoki Manipur da lairiba mipung khudimag mioiba ki hak ki matangda khanganaba pandamda Manipur University Center for Human Rights na Civil Society Organization kayaga punna sinduna aikhoi mioiba ki hak khangminasi haiba awareness program ama pangthokadabaga mari leina nangasi paugi mifam ama Manipur University da pangthokre Manipur University ge Center for Human Rights ki office da pangthokiba paumi singa unabaduda center asigi coordinator Dr. N. Suresh Kumar na English singani ga Mathuidagi Center Sina Leptana UGC ki guideline makada Manipur ki mafam kayada chatuna miyambu mioibagi hakki maroiba wakhalok sing leihanaba khanghanbagi thabak thorong kaya pangthoktuna lakli Center asigi maroiba pandamde Manipur gi mipung khudingmakta mioibagi hakki matangda chapchaba wakhalok sing leihanba aduni mipung khudingmakpu mioibagi hakki matangda khanghanba tangai fade pangthokadoriba awareness program asina mioi kayada kanaba kharada oirabasu piba ngamlagani haiki Manipur gi district mayam sida akoi nogi thoiba human rights violations mayam masigi thoiba mayam si khara do so khoina progress leknaba violations thoktanaba peace and development leinaba haiba civil society mayam for example UCM amuko ifsa hericon the student body mayam leiba MSF MSU DESA SWAT su KSA adu women gi bodies mayam leiba singsi akoi lapina ba haidana baton thakre masigi Hariba no Magioba, April Tankunda, Pantokadriba, Hanboy, Manipur University, Pantokadribasi, respected by Chancellor Samsung Manipur University, Restana Yamakana Tawaya, Masi, Mateng Pangiduna, Hanboyna, Manipura, Akoy Pandandi, peace and progress and development to Lagana Mata, Masi Pantosama. Manipur da nupi angang da chathaba crime sing thingnanaba Crime Against Women Cell hangdongnaba Organization for Indian Crimes Against Women na Chief Minister amadi DGP da memorandum pisinduna takslagani hari Amaromda organization asina nupi angang da chathaba crime sing thingnanaba school sing da awareness program pangthokpa hokre hari Tripura da lairiba Manipuri mahiroi sing primary thak phauba Manipuri lol da mahi tambagi khudong chaba phangani hairabasu Tripura government na darkar leiba thabak lokhatabana hauji phauba khudong chaba phangdana leiri Mafam asida lairiba Manipuri sing hena chakhanaba Manipuri Development Council lingnaba mafam aduda lairiba Manipuri sing na honari Hiramasida report ma Tripura da Kundariba, Manipuri Singh Mahiroi Singh, Banglalonda Mahi Tambana, drop out Kisang, Yamna Wangli. Tripura Sarkana, primary Thak Fauba, Manipuri Lolda, Mahi Tambagi, Ayav Fanglabasu, Oza Singh, Happy Dana Thamli. All Manipur Working Journalists Union Sinduna, Numitari ni Yoiba, External Turama, Tripura da Sutuna, Mafamdugi, Sakot Horangi Fivam, Mafamduda Kundariba, Maite Singi Punsi Marel Kayagi Matanga, Yang Silubada, Tenger Kibani. Turadu, Haukiba, Mastaraga Mangada, Home Minister Gaikhangamna, Manipur Press Club Tagi, Lamthaki. Amzugi President A. Muvina Lusingba, Tim Maduda, Punna, Paumitarani Pana, Saruk Yaki. Tim Maduna, Tripuragi, Dharmanagargi Akoibadaliba, Maite Singh Tava Kunsing, Tripura West Kundariba,
खुनसिंग चतुना लमदमदुगी मियोय कयागा वारी वताई कया सानरखे धर्मनगर की कामेश्वर लेबा हायर सेकेंडरी स्कूल ओजा ओइबा युमनाम सैत्रपतगा उनदुना लमदमदुदा लेरिबा मैतै सिंगी पुंसी मरेल कयागी मतांगदा वारी सानरखे महाना फोंदोरकपदा त्रिपुरादा लेरिबा महिरोय सिंह हौजिक बांग्ला लोंदा महै तमली मसिना क्लास वांगना तमलकपदा महिदा सोंथरकपगी मरम ओहली महिरोय सिंह ड्रॉप आउट की सांग वांगलकलिबसे बांग्ला लोंदा तंबा अमदी इमुंग मनुंगी सेंडुंगी फियम फट्टबा कयाना अचौबा मरम अमो ओहली त्रिपुरादा मणिपुरी सिंह माइनॉरिटी जाति की मनिंग सलबसु माइनॉरिटी अमा ओइबगी खुदोंसाबा फंगबा लेत्रि रिजर्वेशन की खुदोंसाबसु लेत्रि मफम सिदा लेरिबा मणिपुरी सिंह की अवाब सिंह थेंगनबा मणिपुरी डेवलपमेंट काउंसिल अमा लिंगनबा खनरी धर्मनगर की अकोइबदा सौरांगना मणिपुरी लिसिंग मरी की मथक्ता लई लाइरिक हइबगी मसिंग याम यामद्री सरकार की थबक तौबगी मनुंगदा कॉलेज हायर सेकेंडरी अमदी हाई स्कूल दा ओजा ओइबा खरै यावरे हाइना महांगना मखाताना फोंदोरखे येना मतम पुरा मणिपुर दे एक्सपेक्टेशन से कोई साथीना कोई मणिपुर ना कई है नोको मतलब कोई मणिपुर से खतंग फारे हराव है काम साना बते इवेंट मेडिकॉम से मिटे नते अदु रेसु मणिपुर में सामा सोंदा तौरी अदु इमे टीवी का जदी प्रोग्राम ले रिमी थबक का तोखिना अदुंबा अखोई तौना खोना अदि मणिपुर दा अवाब खतंग ताबे समिला सरा हेले अदु तोई तो अखोई सिदा सोलिडारिटी अखोई उच्चवना मिसिल तौना रैली चतना खोना तौबा अदुंबा मणिपुर से मणिपुर दा एक्सपेक्टेशन दे जामना तौजाई अखोई खोंगचल अदुगी मतांगदा अमजोगी प्रेसिडेंट ए मुबीना त्रिपुरादा करमना डेवलपमेंट वर्कसिंग पाइखटपगे लमदमदुदा लेरिबा मणिपुरी सिंगी पुंसी मरेल मखोइना करी पामलिबगे हाबिगी मतांगदा खंगननबा पाउमी सिंगी ओइबा टूरमा सतपनी मसिना मणिपुर अमदी त्रिपुरा स्टेट अनिगी खेनबसिंग खंगमा ngamlagani haina फोंदोरखि त्रिपुरादा चतनबा अखोइना पांडम अमा थमगा लाखरिबसि त्रिपुरादा लेबा मैतै सिंगी फिबम मखोइना मतौ करना लेलिबगे मखोइना मसिंग यावनबा अतोपा मियाम सिगी मरकता माइनॉरिटी ओइना कमदौना लेलिबगे हाबदु अखोइ यंगिनबा मसुइ थिजनबा लाखसेबनी अदुगा अतोपा मना सही साना ले फंग्रामेना त्रिपुरादा लेबा शासन तौरपदा स्टेट असिदा मियामना मखोइदा हंजन हंजन वोट पिरिबा अदगी मतौ करना मोइना गवर्नमेंट से चलाइबगे हाबना सिंगदो अखोइ यंगसेनबा लाखकनी अदो अखोइ नसि नोंगिनि सिदा बाइदेबा मिनिस्टर उनदना अदगी मियाम उनदना मैतै खुंदारिबसिंग उनदना मखोइगी हिरमदा मखोइना लेलिबा पुंसी मरिदा गवर्नमेंट कमाना लेंगाक शासन तौरगे हाबि मनुदा अखोइ चाराव बखरदि अखोइ खंगमु ngam मसि अखोइ मियामना मो इम्फालदा लाखलगा अखोइ मयामदा मो पाउदमदेगनि मसि अखोइ मखोइबा खोंचलसिंग पाउदम पांदमबस अमजुना सिंदुना पाउमी सिंगोइबा तुरमा त्रिपुरादा सिंदुना सतपसि यामना कानबा महि यानबा अमनि पाउदमजरिबा नवकुमार खागोपम ISTV न्यूज अगरतला त्रिपुरा कलागिलमदा अनौबा आर्टिस्टिंग सेमगनबा पांदमदा जुवेनाइल थिएटर कोंब खेत्री लेकाइना सिंदुना अहानबा स्टेट लेवल की थाकता टैलेंट हंट प्रोग्राम अमा मोनोलॉग कंपटीशन अमा पांगथोकलगनि हाइना थिएटर असिगी सेक्रेटरी ओकेन अमकचमना फोंदोखरे कोंबा खेत्री लेकाइदा पांगथोकपा पाउगी मिफम अतुदा थिएटर असिगी प्रेसिडेंट डॉक्टर के बसंत मदी आर्टिस्टिंग ना सरुयाकी कंपटीशन असिगी मतांगदा सेक्रेटरी ओकेन अमकचमना फोंदोखिबदा अनौबा आर्टिस्ट कया पुथोकनबा जुवेनाइल थिएटर ना होनबगी सरुगमोइना कंपटीशन असि पांगथोकदबनी Zahi tara maridagi kuntra manga fawi manungda leba nupa nupi singna saruk yarba competition asida top 10 finalist khanduna makok mathang khangani khalaba sing theater amadi film da saruk yahanna honagani jangdam nabasi manipuri lol da pangthokani haiki manipuri kachin koya mayam da leidiba theater da or film da yaujani mo mayam sigi lakna ba thong ama kamai saga da gi haina tana jabada monologue competition ma tawraga talent hunt tawse khanjabani aduna monologue competition asi handak chahi digi an boina jibana thitana organize tawjabani karigumba competition asi success oragadi koi mathang chahi da thangama chahi singda mathang sinma ngamnaba koi hoda jake hoji bokta ko ne sinalmagi da mukta planning department government of Manipur na dupala amagi mana apasha bibire All Manipur Rickshaw Drivers and Pullers Welfare Association na Association na sigi laikhitraba members singi mung manungda sel gi mateng pibagi kungataruk suba thoram association na sigi head office ta pangthokre
हौखिबा नुमित खरनी की ममांगदा नोने बाजार दा महिहोलांग पोक थोक्तुना दुकान अमदि युम कया मई चाक्तुना मांगता थोअनखिबा थौदोक अदुदा अवाना तारबसिंगी मफमदा यूनाइटेड मणिपुर मुस्लिम वुमेन्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन अमदि अमुकोकना सरुयारी हाइना थादोरकपा चेरोल अमन हाइरि अवाना तारब मियोइसिंग अदुदा मणिपुर सरकारना अखनबा मिटिंग चंगदुना पीबा याबा मतिंग सिंग पीनबसु खंगलखलि हौजिक मरोइबा पाव अमना नुमिनिनी की खोंगचत्ता ngarang इम्फाल दा लाखिबा प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ngasi hankhre हौजिकी ओइनदे ISTV ना पिजबा पाव मतंग से लोजरे मिकुखरगी मतुंग दा एहनबा पाव सिंगल लोइनाना अमुगना फंगले